Hari gaji yok kam jeki pulit ya kawai kalong kemian po atam yang molong ke benang ti haki kam khai drugs. Namar gajing penpaul lung ba ke social media barka video ka bala miru haki la pathai khubor. Nakalyang jo UMLA jo kanot shalong ba adlabat norum ulo penpau gajing smokhya ya gajing jelai jo gajing kam khai drugs sanung ba shalong ba daga jelahi barok kawai. Hakaba ulo penyesriam ba gajing khai drugs sakani ke si ka bamenta. Kami persyu na gajing ya dia thiet kama di kwai di tempau di bidi di secret harus rok bat pelan-pelan yakmat jo ki ba. Haka bedi bakadi kabentau la kentu yo ka sarkar bakadi man simkhia ting e daga kentur baki bor pulit a baki le man para kidi ban le no komle apa kambri da kama amde shu ban jam pulit ko ko poru ulo ong bak sarkar kadi ban le komle akapor covid haka ba check bana ni talasi bai kibri ke barung ke bami namar kapor covid la sha tangi kibri ke babyang barung sha ka jela kat baki bambyang pat la pen sarkaran tain yaki kala de ka poru ong ba alwat nungrum baki bri ke bana bar jela panlek kembali kapor COVID kanang manlap ya kibri ke bentuk ti sisa kan kikam haka jo kapor na kalyang jo UMLA kanot shalong walaupun pa ko jing sokman bad ai khublei ya kitu gido kibri ke ring video ya katu ko jing ja jing hedrox menen hajan jo ka bimola ulam ba kasokar kadi ban tau ke la ti ban ai dikini kundu jing itu ya kibri ke slur ban yo kam ne de ban ring video ya kibri ke bakam bat ke bentuk ti ya kikam khai drugs hari kapor ko UMLA apan pau ke jing sokya ba ke jing penren Halo ke jingja jong ke handrotorik mentau na hamte po man persya jong ka butia market marcha ke seplain ni I lagi jong ikmat mak social media ya kata ke jingde ti habashi basai kumbadi kuai di secret yo to drugs mo penjot khun sama ke kani gade ka thama persya drugs ti ka ba makwa ro ban pau ya jing ai khuble ai masih bigi brio jong ai kamtan police department ka persang ban trei borba balai ngala sakhi ka persang mulai yo an group yang di mar be ai lembaki kali padba lembaki kali official mo lembaki kali sarkar bat kani ru kan ra ya ga jingli badon ayu shade te ka ba akwa ban pau ya ga sarkar bahkan don ge jingli bahkan sim ga senja ka batinge ban pen client ya kita terekam ya ga terekam jo police department khamtam ban pen client ni bor sedia lesi ban penokam da kiwe ki put kum ka plain clothes ban bagi pulut ki bro joka an gen riam daki jan paiba khanang ba la bate la kam yani ki jingsniu te ko baar ko ba makwa ban penpau ba kalian sarkar immediately na smo ba la dei ban ship senja ban pen klan ya narcotic act ko bro senjo par hadu mata kum ba khalong nitip ba khalong senjo ba ka balai ko makwa penpau hoi kani ka dei ki jing trelam jo baro iwe piwe namar ka dei ki jing ko mo ba ni ka thama persya yung drugs but nasutu wala kalian jong sarkar kadongkam parat bansim ke perking kila plenty hoi ke jitrela kalau bedongkam reina kalian ke sarkar kala ada bedongkamon when there's a will there's a way ngakwa kentu yung sarkar bahkan penklaim ya ka bahkan penklaim ha ban bu ke jing perking kum perking mau yung jing ja COVID-19 ya ke entry check gate jong ka bernia kum check ikibri wana bar lembaga bagi tiang yang orang virus ke COVID-19 hanya pun celah cumi lapar kini ki boleh hapan pendap yang bun kendor nangis kamar kian yang gelenti dari kaju nangis kam buat lapan ban penduna lapan telakam ban lapan sangat senang. I strongly believe if the government of the day are really serious about this issue of drugs, they may immediately implement so that we can be able to reduce, to control, and to stop. As we know the fact that supplying and demand are highly in our state. Dengan next camp, barang kalian kesokar, kalian berdongkam, bermentaru kesingan lapaan bak email, sya deputy chief minister Betul Burung, mulai berdongkam. Nampak ini maaf adu pada poin, tingkong yen, dan hari yang sama dengan lasak tak ibu ia betul, ngin sotu ini kepang. Nilai la jong kameram khana mangla ni i jikarmen bagi khon samna bi jung ki numat hani ki jing syariah jong ni ka jing sniu ka bathun penjot ya ka ye ga sam ba ki na kasara tangani kulisho habo penkut ngakwa ya ban kentu ka police department ani wali ka sarkar khamtam ban ai ka jero ban penslur ya ki reu ba kum ni ki jingja ki balanot ya ka ban ring flip ban ring video baladam dei baki ring maki nomor aktif yang ni jingja hatu besi
kabran ya ke dia tiet ha bade new drugs tibat nasu bade kani ka sarkar ka de ban ai ke jing thu kerpang ba ka de ban ai a kind of reward ya kum ni priyo khanang ba nani chhmat kini long sipanta ka ba kum ngena ban peluna bala ban telakam ba bala ban sanya ya ni ke jing ke jile be ai jong ni umar bala ban ban rum la do chai ka ri jong tani ke te ko le